imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu imiyoborere ibereye abaturage mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Uyu munsi turaganira ku mavugururwa yakozwe mu itangazamakuru mu Rwanda, media sector reforms, ndetse n'icyerekezo igihugu kiganisha mu rwego rw'itangazamakuru. Imwe mu nshingano z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB ni uguhuza ibikorwa byose bifite aho bihuriye n'itangazamakuru no kureba niba politiki nshya y'itangazamakuru ishyirwa mu bikorwa uko iteganyijwe. Kugira ngo iyi nshingano igerweho, hatangijwe amavugurura atandukanye agamije guteza imbere itangazamakuru mu Rwanda rikaba iry'umwuga, rigafasha abaririmo, ritibagiwe kandi n'inyungu rusange z'abaturage. Muri iki kiganiro turagaruka kandi ku mavugurura yose yakozwe na bimwe mu bimaze kugerwaho. Njye wakibateguriye ndi Jean Pierre Mazimpaka. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu imiyoborere ibereye abaturage, aho tugiye kuganira ku mavugurura yagiye akorwa mu itangazamakuru guhera mu 2011. Mu Rwanda hagiye haba amavugurura atandukanye mu itangazamakuru. Ibi byose byari bigamije ko urwego rw'itangazamakuru rurushaho gukorana ubunyamwuga, rukigenga, rukagira ubushobozi kandi rugaharanira inyungu z'abaturage nk'inshingano yarwo nyamukuru. Muri iki kiganiro turibanda ku mavugururwa yakozwe guhera mu mwaka wa 2011. Reka turi bamwe mu mavugururwa yagiye akorwa. Guhera mu mwaka wa 2011 havugurura umurongo ngenderwaho ariwo politiki y'itangazamakuru. Nyuma y'iyi politiki havugurura itegeko ry'itangazamakuru, havugururwa itegeko rigenga inama nkuru y'itangazamakuru, yamburwa inshingano zo kugenzura itangazamakuru, ihabwa kubaka ubushobozi mu itangazamakuru. Havuguruwe kandi n'itegeko rigenga ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Orenfor, kivanwa mu kuba ikigo cya leta kiba ikigo cyigenga gikorera inyungu z'abaturage RBA, Rwanda Broadcasting Agency. Bwa mbere mu mateka mu Rwanda hashyizweho itegeko ryo kubona amakuru, Access to Information Law, ndetse hanashingwa urwego rw'abanyamakuru bigenzura, Rwanda Media Commission. Nyuma yo kubona ko politiki igenga itangazamakuru yakozwe mu mwaka wa 2011 itakijyanye n'igihe tugezemo, kuva mu mwaka ushize wa 2014 iyi politiki yatangiye kuvugururwa. Umuyobozi ushinzwe ishami ry'itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, Gerard Mbanda, wari witabiriye inama yo gukusanya ibitekerezo mu banyamakuru n'abandi bafite aho bahuriye n'itangazamakuru, aradusobanurira impamvu y'ivugururwa rya politiki y'itangazamakuru. Impamvu harimo havugururwa uyu murongo ngenderwaho, mubizi neza ko hamaje iminsi hari ivugurura ry'itangazamakuru. Iryo vugurura hakaba hari amategeko amwe yavuguruwe, ndetse hajyaho n'irindi tegeko rishyashya rijyanye no guhana cyangwa gutanga amakuru. Ibyo byose uyu murongo ngenderwaho twari dufite wari uwo mu 2011. Aya mategeko turimo tuvuga yavuguruwe na yagiyeho, byagiyeho mu 2013. Bivuze ko ibyo byose twifuza yuko byagaragara muri uyu murongo ngenderwaho. None ubu ngubu turimo dutangaho ibitekerezo kugira ngo turebe ko twagira ibitekerezo bishyashya, noneho na biriya byose byavuguruwe cyangwa se byashyizwe mu bikorwa, kuko ubu ngubu ibyo byavuguruwe birimo birashyirwa mu bikorwa, byose bibe byagaragara muri uyu murongo ngenderwaho. Umurongo ngenderwaho twese twumva yuko uzadufasha gukora umwuga w'itangazamakuru kugira ngo dushobore twese kugira uruhare mu kubaka igihugu cyacu. Aya mavugururwa yagiye akorwa, abanyamakuru bagaragaza ko yagize akamaro gafatika ku mwuga wabo, ndetse bagashima ubushake bwa leta y'u Rwanda mu gukomeza gushyigikira itangazamakuru. Fred Muvunyi ni umunyamakuru w'ikinyamakuru Izuba Rirashe, akaba n'umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, Rwanda Media Commission. Icyo twishimira nuko muri iki gihe, muri iyi myaka 5 navuga ishize,
nuko leta y'u Rwanda yashyize umutima n'ibitekerezo byayo ku kuvugurura itangazamakuru. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo itangazamakuru mu buryo bw'ubwisanzure, mu buryo bw'imikorere rive ku ntambwe imwe rijya ku yindi. Umunyamakuru ye yabaga agize ikibazo wasangaga bidafite gikurikirana kandi hari inzego zagombye kuba zibishinzwe. Uyu munsi ni ikintu gitandukanye, ni impinduka yabaye. Hariho Rwanda Media Commission ibikurikirana umunsi ku wundi, kandi imbuto cyangwa se umusaruro birimo biragaragara, kuko ntabwo ukibona umunyamakuru ufungwa n'ufunzwe mushobora kugenda mukabivugana n'inzego bireba akaba yavamo. Icyo ni icya mbere, ubuvugizi ku itangazamakuru, cyane cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru. Icya kabiri nuko noneho na ya makosa abantu bakoraga agenda, twebwe tubona yuko agenda agabanuka. Aho tumaze kugeraho tukaganira n'aba bantu, ubona yuko abantu bagira nuza sense of responsibility, kumva bumva barajwe ishinga n'ibyo bandika, nuko rubanda abaturage bari buze kubibona. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ariko noneho ikindi kintu kirenze ibindi bintu byose nuko ari abaturage, ari abanyapolitike, ari abanyamakuru n'abandi ba partners, abaduha amafaranga, bo dufatanya mu iterambere ry'igihugu, bose umutima bawushize noneho kwitangazamakuru muri iki gihe. Yego bareba n'ibindi, ariko noneho ubu ngubu itangazamakuru ryitaweho. Ibi byanagarutsweho kandi na Silvanus Karemera, umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, agaragaza ko ashima umuhate leta y'u Rwanda ifite mu gushyigikira itangazamakuru. Iyo ubonye umuhate leta y'u Rwanda uyu munsi ishyiramo kugira ngo itangazamakuru ritere imbere, ubona bitandukanye n'ibindi bihugu duturanye. Ibindi bihugu ibinyamakuru birirwariza, ikinyamakuru kirirwariza, haba ari mu banyamakuru bwabo kubaho ubushobozi, haba ari muri content z'ibinyamakuru byabo, haba ari mu mavugururwa. Usanga ibinyamakuru byirwariza bishakisha correspondence hirya no hino mu bitangazamakuru byo mu bindi bihugu kugira ngo bazamure ubumenyi bwabo. Ariko uyu munsi urebye nk'ahangaha ni muri iyi nama zikorwa, iyo urebye kino kigo urwego rwo kwigeza ku banyamakuru RMC, ukareba amategeko yagiye ashyiraho yorohereza abanyamakuru, ukareba rero itegeko rivuga yuko umunyamakuru afite uburenganzira kugira ngo ahabwe amakuru n'impande zitandukanye, ubwo ndavuga za minisiteri, abayobozi, abantu batandukanye. Usanga ari ibintu byinshi cyane. Amavugururwa yakozwe mu itangazamakuru kandi yatumye umubare w'ibitangazamakuru wiyongera. Iki nacyo kikaba kimwe mu bigaragaza intambwe igenda iterwa muri uyu mwuga, nk'uko Berkane Nzabagerageza, umunyamakuru wa Radio KFM, yabigarutseho mu kiganiro twagiranye. Iyo urebye itangazamakuru nko mu myaka 20 ishize, ukareba aho tugeze ubu mwaka wa 2015, ubona ko hari ikintu kinini cyahindutse mu buryo bubiri. Bwinshi bw'ibitangazamakuru, ibinyamakuru byariyongereye ubwabyo byandika, hanyuma amaradiyo yariyongereye, hanyuma hazana itangazamakuru ishya rigendeye ku ikoranabuhanga rikorera kuri internet, naryo ryiyongera cyane. Iyo ni intambwe ikomeye cyane, kandi kugira ngo bigerweho nyine amategeko yabifashijemo, kuko hari igihe bitashobokaga ko umuntu yashinga ikinyamakuru cyangwa radiyo. Iyo rero ni impinduka ikomeye. Impinduka ya kabiri ni uburyo bw'imikorere. Uburyo bw'imikorere, urebye uburyo abantu bandikaga cyangwa bakoraga ibiganiro byabo ku maradiyo mu myaka tuvugiye nk'iya 2005 na 2003 kuzamuka kugera ubu ngubu, ubona ko hari igihinduka kuri bamwe, ariko hakaba n'abandi badahinduka. Mu mavugururwa yakozwe kandi hanavuguruwe itegeko rigenga inama nkuru y'igihugu y'itangazamakuru, Media High Council. Bimwe mu by'itegeko rishyiraho ryayihaga birimo ububasha bwo kugenzura itangazamakuru, gukora ubuvugizi no gutanga uburenganzira ku bitangazamakuru bishya bivanwaho, isigarana kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Peacemaker Mbungiramihigo, umuyobozi w'inama nkuru y'igihugu y'itangazamakuru, asanga aya mavugururwa yagiye akorwa ari umusemburo mwiza ukwiye kubakirwaho mu kugeza heza itangazamakuru mu Rwanda. Kuvaho Rwanda Media Commission ishyiriweho ikagenga kugenzura abanyamakuru ubwabo, byahaye urubuga rusesuye ibitangazamakuru mu gukora mu bwisanzure. Icyo akaba ari kimwe mu byo twishimira nk'inama nkuru y'itangazamakuru. Ibimaze gukorwa rero nabyo twishimira nuko kuva ubwo bushakashatsi twavuze inama nkuru y'itangazamakuru yakoze bugaragaza ibigomba kwitabwaho mu guteza imbere itangazamakuru no kuryubaka, nuko ubu ngubu hamaze gutegurwa amahugurwa atandukanye aha ubushobozi bw'ibanze ibitangazamakuru bigifite ibibazo by'abakozi badafite ubumenyi buhagije. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri twishimira nuko nanone hamaze kubaho kugaragaza ko ubumenyi bw'ibanze budahagije mu itangazamakuru rigomba kugendana n'ibihe,
rikagerana n'ibihe n'iterambere ry'igihugu, ko ahubwo abanyamakuru bagomba kugera ku rwego noneho rwo kubona n'ubushobozi bwo kuba abantu bafite ubumenyi bwisumbuyeho. Gusa ariko abanyamakuru baracyagaragaza ko hari byinshi bigomba gushyirwamo imbaraga, haba kuri bo ubwabo ndetse no kubashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Abanyamakuru bagaragaza ko mu nyandiko amategeko y'itangazamakuru mu Rwanda asobanutse. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye n'ibyo bumva by'ingenzi bikwiye gukomeza kwitabwaho. Amategeko ni meza nk'uko nabikubwiye mu myandikire, ariko abantu ntibayubahiriza. Kuko hari utubahirizwa. Ntukumve umuntu avuga ngo self censorship, biriya byo kwibuza gutara inkuru ngo ugire ngo hari uwabura gutara inkuru nziza azi ko iri buhindura ibintu, azi ko iri bugirira abantu akamaro, kandi nta mategeko yishe ngo abireke abishaka. Haba hari impamvu. Ubwisanzure bwose buriho aho ubumaze kugerwaho ntabwo bwaba ari ubwisanzure nyabwo igihe bitabyaje umusaruro. So ni ubutumwa ku banyamakuru n'abandi bose kugira ngo ubu bwisanzure bukoreshwe. Abakora debo ibiganiro ku maradiyo no ku mateleviziyo bibe hard talk yenyewe, ufite inshingano asobanura ibyo akora, ufite igitekerezo nawe agitanga. Abanyamakuru kandi baha ubutumwa bwihariye bagenzi babo, babasaba ko bakwiye gukuza ubunyamwuga, bagaha agaciro icyo bari cyo kuruta izindi nyungu zose. Uyu ni Silvanus Karemera umaze imyaka irenga 10 mu itangazamakuru, ubu akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Avuga ko kugerageza gukorana ubunyamwuga ari byo byamufashije mu kazi ke. Icya mbere umunyamakuru agomba kumenya ko ari umunyamakuru. Icya kabiri ugomba kumenya impamvu wagiye mu itangazamakuru. Icya gatatu ugomba kumenya n'iki umariye sosiyete we nk'umunyamakuru. Ibyo byose bimenye akazi kawe karoro rwose. Icyo nagira inama y'abanyamakuru nuko cyane cyane abanyamakuru bakiri bato bakizamuka bakinjira muri uyu mwuga, bagomba kumenya yuko bagomba guharanira ko indangagaciro zo kuba professional cyangwa se kuba abanyamwuga. Kandi buryo yabaye umunyamwuga birakorohera kugira ngo n'akazi kawe kagende neza, kuko ibyo ukora nibyo bivuga kurushaho ko wakavuze. Ubu butumwa kandi bwanashimangiwe n'umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, Gerard Mbanda, ugaragaza ko umwuga w'itangazamakuru ari umwuga ukomeye ukwiye kwitabwaho hagamijwe inyungu rusange. Abanyamakuru icyo bakwiye kumenya, umwuga bakora ni umwuga ukomeye, ni umwuga bakwiye guhesha icyubahiro kugira ngo bakore umwuga bagamije inyungu rusange. Buriya gukora umwuga w'itangazamakuru ureba inyungu zawe akenshi bituma abantu bagwa mu makosa cyangwa se bagatandukira. So bakwiye kureba inyungu rusange z'abaturage, kuko iyo tuvuga itangazamakuru tuvuga yuko rikorera inyungu z'abaturage bose. Icyo ngicyo nicyo bakwiye gushyira imbere. Ikindi ni ukureba yuko nanone ibyo batangaza, amakuru batara ari ibigamije nabyo byagira uruhare mu guteza igihugu imbere. Nk'abanyamakuru bagakora umwuga wabo mu buryo bw'umwuga, bagakurikiza amahame y'itangazamakuru, ariko nanone n'uwo mwuga nawo ugashobora kubatunga, kuko ntabwo bashobora kuwukora neza ariko bafite ibindi bajya gukora. Byaba byiza yuko bawukoze bakurikije amahame wawo, bakorera inyungu rusange, ariko nanone n'uwo mwuga ugashobora kubatunga nk'abanyamakuru bwabo. Arakoze cyane Gerard Mbanda kuri ubu butumwa ahaye abanyamakuru. Ni nabwo dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dushimire mwe mwese mwari mudukurikiye, tubararikire kuzakurikira ikiganiro cyacu cy'ubutaha. Ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage kinyura kuri Radio Rwanda buri wa mbere saa 12:15 z'umugoroba kugera saa 12:15. Naho kuri televiziyo y'u Rwanda ni ku cyumweru saa 1:45 kugera saa 2 z'ijoro. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kugeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, wahamagara ku murongo utishyurwa 3520. Ushobora kandi no kuduha igitekerezo kuri iki kiganiro ubinyujije kuri page yacu ya Facebook y'iki kiganiro imiyoborere ibereye abaturage. Ushobora kandi no kutwandikira kuri email info@rgb.rw. Ikiganiro cyacu naho ubutaha, nge na Jean Pierre Mazimpaka. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo, bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Imiyoborere myiza.